Pritisak je veliki, ovde je mir iznad svega potreban, ovde je staloženost potrebna. Da vidimo prvi, dakle, 11-terac za Japan izvodi Minamino. On ili Livaković. Minamino, Livaković je zaustavio udarac Takumi Minamina. Vrlo loše je šutirao fudbaler Monaka. Lako je ovo pokupio Dominik Livaković. Vrlo loše izveden udarac, zaista katastrofalan. Odlazi sada Vlašić. Hrvatska ima prednost sada u ovom trenutku. Vlašić ili Shuichi Konda. Da vidimo, fudbaler Torina šutira, pogađa. Vlašić precizan, Hrvatska ima prednost nakon prve serije. Vodi 1:0. Sada će Mitoma šutirati. Da vidimo Mitomu. Mitoma, još jednom Livaković odličan. Još jednom Livaković odličan. Sada ovaj šut, teško je čak reći da je bio loše izveden. Ali Livaković nastavlja zaista da briljira. Tu da li je možda jedna noga bila ispred. Japanci sada u očaju. U pravom očaju sada Japanci. Odlazi Brozović. Pogodi li on, onda je to već ogromna prednost za Hrvatsku koju će teško izgubiti. Da vidimo Marcelo Brozović, vrlo siguran, miran. 2:0 vodi Hrvatska posle druge serije. I sada su šanse Japana za plasman u osminu finala skoro minimalne, skoro nikakve. Tim prije što je očigledno Livaković vrlo raspoložen za odbranu 11-teraca. Odlazi Takuma Asano tamo sada. On preuzima odgovornost. Čak i ako ne bude precizan, morat će hrvatski fudbaler da izvede 11-terac, ali da vidimo sada Asana. Asano i Livaković, ovo je bilo daleko preciznije. 1:2. Pravi ugao iz koje gledamo ovu seriju 11-teraca. Čini mi se i da je najbolji. Ovoga puta je Livaković nasumično birao stranu. U prethodne dvije situacije očigledno čekao i Minamina i Mitomu da izvedu, odnosno penal, da vide gdje će to ići. Da vidimo sada Livaja i bio je vrlo uspješan u hvatanju tih lopti. Marko Livaja. Livaja pogađa stativu, Japan ostaje u igri. Japan ostaje u igri posle treće serije, sada je prednost samo 2:1. Na kraju druge bila je 2:0. Ali mora se reći da je ovdje Shuichi Konda bio na toj lopti. Izvodilo bi se i nakon Livaje, jer teoretski ne bi bilo rešeno pitanje pobjednika, međutim Hrvatska bi bila jako blizu. Da vidimo da li Yoshida prvi put može donijeti izjednačenje. Maja Yoshida i Livaković koji zaustavlja još jedan udarac. Postaće definitivno heroj Livaković ovde jer je zaustavio 3 11-terca. Sva 3 odbranio. Dominik Livaković zaista u ovim trenucima pravi ogromnu prednost. I da vidimo da li se sada sve završava sa Pašalićem. Postigne li gol, onda je potpuno jasno da je Hrvatska u četvrtfinalu. To bi bilo to. To bi bilo to. Dakle, Hrvatska je obezbedila plasman u četvrtfinale opet nakon 11-teraca. Baš kao i u Rusiji prije 4 godine.
Ljutio se, neko ne ljutio, Hrvatska nije bila bolja u ovom dvoboju, ovo je bio potpuno izjednačeni meč, međutim nervi i mnogo bolji golman definitivno odlučili su da tim Zlatka Dalića na kraju završi u četvrtfinalu. Suze, naravno, na licima Japanaca koji su ovde po svem onome što su prikazali u regularnih 90 minuta i nakon tih 120 da su pobjedili svakako ne bi bilo nezasluženo, jer su imali izglednije prilike, bili su bliži pobjedi, ali kažem, može da se ljuti ko hoće, međutim sreća nastavlja da prati Hrvatsku u ovim velikim dramama, u ovim velikim dvobojima. Naravno, sreću treba i zaslužiti i to je nešto što je potpuno jasno, a Livaković je večeras bio taj koji je Hrvatskoj obezbedio plasman u četvrtfinale. Naravno, dvoboj, odnosno suparnika Hrvatskoj ćemo saznati večeras, negdje oko 22 časa, pretpostavljam, u drugom meču osmine finala današnjeg programa sastoji se reprezentacije Brazila i Južne Koreje. Dakle, još jednom ovde u dvoboju osmine finala na stadionu Al Džanub u Al Vakri 1-1 posle 90 i 120 minuta igre, ali nakon 11 teraca u 4 serije Hrvatska bolja 3-1. Heroj je naravno Dominik Livaković koji je zaustavio 3 udarca sa bijele tačke. Toliko što se tiče ovog prenosa. Hvala vam za pažnju. Prijatno.